Hey, there was what again. Look at this corporate was still champions. Arsenal. Hey, bafana bongela bahawukela bafisa kulabo bongana beManchester United. Bafisa ukuthi ngaba ngabe Arsenal. Sikhaza ngikho bakithi lezi zikhathi obunandi kakhulu. Hayi man. Siyazikholisela nje singamaganas. Umqalo siziba namhlanje uhlelo ngisakhumbula ke like ngamlapha. Kuloba no Patrick lo obvious ebe WhatsApp busy ehula WhatsApp umfana ngona ngayi bakhethu umtshela abazali bakho ukuthi umfana lo kunzima yeah Rejoice unjani Mthinzi Rejoice Mthinzi uthi bengisebenza mina esupermarket enkulu koBulawayo ngomnyaka ka1999 engisebenza ke le khona phakathi edrobheni i-street lesana kuthiwa ngoJason Moyo lesupermarket besebenza sibanengi kodwa ngendlela bokuloncindezelo ngakho lokuholisa imali encane wawuthanyelwa kuthiwe kule shotile nxa ushotile uyithathela umholweni kana nikokusiza lutho ugcina ungaholanga lutho into le yayingizisa ubuhlungu ukuthi kethi kungani bona behlala besithi siyatshontsha wayezibalela yedwa ke usupervisor abese utshela ukuthi ushotise ngemali engaka ushotise ngemali engaka into le yangikhathaza kakhulu ngabona ke lapha kulando ke bonus evele ngani yangikhetha okwangikhombisa umuntu ngatshela labanye abamsebenzi ukuthi yangikhombisa kodwa yena ungawazi ukuthi batshelile abantu ngamala kodwa sengivictimize kwelanga ke ngahamba eofisini yakhe ngabomu ngikwazi ukuthi umanager omkhulu kakho labantu khona into engazayo ke msazi ke ngadabula ke isiketi sami ngiyehlisa ke iphenti lafika enqagaleni ngaphuma ngigijima ngahlaba umkhosi ukuthi ade sengibhinya ngangizonde kakhulu la ilandela ke emuva babe abanthatha abanye bagijima bathi what is happening wazama ukukhamisa umlungu wathi uyangihlolela lo wabotshwa kumuntu lo ngathaba ke botshwa waqotshwa ke umsebenzi ngasila kanjalo wagcina ke indaba iphela ngoba ngangasayi ecourt kodwa ke wachudula almost over a year uzihlalele ke okwamanje lokho waswela umsebenzi leso sikhathi kwamlimaza ngafuna ukumzwisa ubuhlungu ngendlela angizisa ngayo ubuhlungu wayengangiriphanga sibangidabulela impahla zangapha lesiketi ke konke ngimi ngangidabulile kodwa ngenze ngani nguye njani ke dabulileyo ngahle ngavele ngahle ngayivala kanjalo madoda ngicela njalo ingoma lathi into yonke ngiyazenzela amasololo the Soul Brothers of South Africa.
Hayi kube lokubanjwa phela isikipha lesi esibusisekile kakhulu. Bebecela ukulithinta lapha e-studio bafana abantu bacela ukuthinta ke. Ngathi isipho kubanjwa le inform. Nxa ufuna uyazi ukubhabhadiza ungene. Lathi kuyafana nabe church laba zawuthandazela ube kwaSnell. Ukuthi uyibambe le t-shirt ubone zama uyithinta ayithintwa nje. Izandla zeni lezi zingasinika imnyama. Ngabona. So semphethe ke umlaleli wethu Thandazani Dube Thandazani undawo ngisebenzele ke ePlumtree eBorder Post ngomnyaka ka-2001 ngise-immigration lapha ke ePlumtree benguzima ke chisa yabona thina sifana namadoda e-customs adlayo bebuya abantu bengenamaphepha abanye benama-passport yalokuzilezi ngizamele ukunceda kakhulu abantu bakithi kunomuntu wabuya ke desperate kakhulu ke ngazama umsizo wayevele eBotswana kodwa ngumuntu wasekhaya wale passport yakudala ngase nginqinisa ukuthi ngizama umsiza kathi kulabantu angithamela abangangithandiyo kule company next thing bangireporta bamekela lona umuntu ngamnceda uthi ephuma laphana wabebanjwa amapholisa waphenduka wathiwa i-corruption bangixotsha bangisuspenda bathi indaba ithathwa amapholisa ngoba mina ngidise umuntu anakhuluma azange ngibhadale lutho kodwa azange bakuvumela ukubamsearcha bamtholeke le mali kimi basearcha bathola vele ngile madlana kwami ongathola lutho okuyimali engangilakho ngama ke emsebenzini kunjalo kwaya ngesikhathi basebenzela ukuthi mina been fired ngaqoqa njalo ke ekhaya emsebenzini ngisuka lapho ngadinga ke umsebenzi phandle kwelizwe ngaye Botswana ngadlula ngaye South Africa okwamanje kwanceda ukuphuma ke laphana eZimbabwe sengisebenza ulwazi lami lwe-immigration sengisebenza ngabe South Africa home affairs yeGoli ngiphakathi emahofisini kodwa lezana ke engazenzwa ke eZimbabwe ngizwa ubuhlungu sengathatha ngelesizini yalapha engathola ngo-2007 so ngiyabonga ngikutshele ke uhluphe ngahlangana nalo mina nindaba zokusebenza ePlumtree Border Post kwi-immigration ngicela ungitshele ingoma zikaZahara ngiyazithanda xa ngathola ke ekaZahara ngiyabe mbonge kakhulu loba yiphi laphana wangitshala ke loba nguloliwe nanguloliwe ngitshale ke wena Thandazani Dube Zahara ntombi yase-Eastern Cape umoya rest in peace Zahara loliwe
nangwesiza Caesar. What a beautiful voice, Zahara ngoma esethi Loliwe, Loliwe. Mesichaleke uthandazani Dube kulolu hlelo labantu ongisakhumbula. Yeah. Mana ke mbambe ke enye njalo ebhaliweyo yeza kulolu hlelo lwakho ke mbukeli mlaleli othandekayo. Yenivela ku Liza Ncube. Kunjani Liza? Liza uthi ke mina ngivela ke endaweni othiwa kuseBerekwa ngizanele Philipus. Ngithanda ukubingelela ngikhumbula ke ngisakhula ngile 10 years lapha sasuka saya ke Emfuleni lo gogo ayengcina umama ke esedrobheni Emfuleni lapha sasisiya watcha lokho siwatcha khona phana abantu abajaleke lo mfulu ukuwathela khona kwangole damu khonapho siwatcha uyazi ngezwa amanzi esithi prokodlo amanzi shaka kakhulu. Next thing ngezwa umkhosi ugogo wayethethwe ke yingwenye ehlala phansi agijima lokho ngimhlaba umkhosi ugogo vele imcudise phansi imsuse phezulu yamculisa phansi ke ugogo babuya ke umakhelwane begijima
wazama abanye obaba la ukuthi bangene bachaye bamshela ke ugogo gogo kwaba ikufa kwakhe ngemva-ke kwesikhatshana sabe sibona ke so amanzi selegazi esevele kugcwele igazi ngemva kwalokho sabona-ke amaphisi zenyama zakhe amanye ndenda-ke phezulu kwabe amapholisa bayithatha ingwenana bayibulala bahlinza bakhipha isandla esasiphakathi nokunye okuthiwa ngogogo mina ngubonanga bahamba lakho ugogo-ke ngiyamkhumbula la kade ezingidabukile ngibuhlungu kakhulu ugogo ngalelo langa wayedonda ukuwatsha yimi ngamcelayo ngingafuni ukuhamba ngedwa kade siyabulala sogogo into le iyangikhathaza-ke thisa la kade ezingibuhlungu yimi obhalayo ngibhala nginje sengilabantwana bami lami sebekhulile ugogo wami ngiyamkhumbula umama wami la sewafa walandela ugogo ngibona-ke into asihambi kahle-ke kimi uhlelo ngizabe ngilulalele ngiyabonga kakhulu ungangitshela ingoma ojalo ukuyitshaya edziba lemvula ngangayazi le qembu angazi ukuthi imbudali wami ingoma yangikhona athi ngizama ukuthi deliwe athi ingoma icela leyo deliwe ayithi dali wami deliwe umuntu othiwa udeliwe girlfriend kaTakhuzo othiwa udeliwe nyoka ohlala ke emakhandeni Vamos
ke ingoma phela ke kutsiba le mvula deliwe ingoma deliwe hayi lokho kufuna ke obvious ya sikwazi ama lyrics akhe ube ungazwi language ya sikwazi and uyabefundisa ngotsotsi kuphela labo Takuza uPatrick umuntu enkosi that's what I've came to realize Patrick umuntu ongahlabela ihlamba ngokhuluma ihlamba ngokhuluma labantu ababi kakhulu lapha ecompany izigangi zabantu ngafike CNC uthi obvious ulathukhuza wathi Takuza uzabona ungabantu nje sibili ngawukhala uyabona nje ama-face uthi ngotsotsi so got to be very careful ngokukhuluma la iyakhula abantu omama ibe basobe fike kuhle licele kuhle kodwa le ngacela uPatrick ngalisisi uzancedisana lana ngiphethe engiphethe ke bani lo ngiphethe manje obhala nguMabusi Nduna ngiyakubingelela Mabusi Nduna uthi mina ekhaya kithi kusendaweni othi kusenyama endlovu laphana ke emaplazini ngabanye abantu abahlaliswa kuthi khona phana ngabo Sobhu into enzakalayo ngomnyaka ka2014 uSobhu lo ke wazama utabisa abantu abemdiza izimali wazofika ugcina sehlanhlatha eqhuma lo mhlaba wami Sobhu lo ngamkhuza ngathi ke abantu bengena emadlelweni nami la bantu abengasobe enyama endlovu babengasoba kobulawayo abantu abazikhulumela bavela ke eMtobo njalo Sobhu wayebanikile bamphathele imali ngami mophuze ngiyabopisa Sobhu kodwa abamenzanga lutho ngabuyela ke ngathi hayi ngizathatha umthetho ngifake ezandleni zami ngabatshela ukuthi abasuse ke izigodo zawo la sezigebha ke ensimini yami abantwana abangani bayala ngithe ngiyathatha umkhonto ikukhipha kwabo behamba uSobhu wabuya ke ethi ngiyafuneka ecaleni lokuthonisisa ngithe ngiphakathi kwaphana bengibuza izinto ngahle ngeqelana noSobhu yikumchaya kwami uSobhukulwana angizange ngimtshaya into okudlala ngachaya umhlangano wachitheka abantu bonke babaleka ngamthethe daca phansi la namhlanje kahambi ngoba ngachaya ngesidindi sebhekula ngimshaya ke dula ledolo la ku-enhle so khanya wathi wephuka kwaphana ngikubuya kwami sengibalekile ngizohlala ke eSouth Africa yimi Mabusi Nduna indawo yami lena kuthiwa lokhu ngena muntu ekhaya kodwa ngisesaba ngakuthuma yini uyembhekele ukuthi kube njani ubuka bulasa mina kwa uvula samina ukuthi hamba ngiyebona ayicela abafana la abafana abantu bakhulekile bangahamba ngizakhuluma nabo abafana bangesabufa ngokuchaba besana cela ingoma ukhethe zabanenganyana ingoma ozikhethileyo sifuna ngokutholela ubani uDamari yamthanda uDamari sije wathi kuchale ke ibile sibone le right back to Chiso Zimbabwe hayi ezula Freddy Kwala number 4 So
Freddie Tamara Kuala ingoma sithi number 4 yeke one of the tracks lapha ahlabele khona ngamathi Chisu seZimbabwe hayi number 4 Radio 2 aha Matamara bengichayela ke mabosinduna so mabosinduna sakuNomandla Sibanda umuntu ke oyintombazana ngisebenze kakhulu ke esibhedlela selupani ngomnyaka 2006 kusiya u2009 kulesi sibhedlela ke angifuna ukutshela amanga kwakunzima umsebenzi wangikhona kulomunye ke umuntu oyevele ekhathaza namhlanje achaza iqiniso labadala kulomuntu oyekhathaza kakhulu esibhedlela omunye ke umama wayejala ukuthethisa lani ekwazi ukuthi imphefumulo yakhe ibanjwe yithi salungisa nomngane wami ngelinye ilanga ukuthi la maphilisi akhe sizama ukuthi ke siwayekele simkhawulise sawayekela amaphilisi akumnika siyakwazi ukuthi engavumi code of conduct kodwa umuntu wayehlupha ehlala esicebela koboss eqamamanga sayekela waphela next thing wakhuluma lo wangena ku-intensive care safaka ama-oxygen saphinda sawakhipha wagcina ngedlulile emhlabeni kwakuthiwa ngumamoya lo mama ke wahlumeze kakhulu umngane wangabe lesibindi wagcina sechaza ukuthi senzeni indaba la ibona emaphepheni ke yaphumayo amanethi amabili ayakhizwa ukubulala umuntu sabuya sicina sesibotshwe sichazile senzani sithathwa nge-culpable homicide sabotshwa satransfera kubulawayo yathuka indawo yakhona kwaze wathi ngo-2010 ukusila kwami kwathiwa ke ngitholakala ngelacala umngane wami laye wasewuthiwa kokonolala icala kodwa wagwetshwa 12 months wholly suspended so kasangenanga la ejele mina ngaphika ngathi angikwazi akhuluma ngakho yena ngoba ayivuma icala bangigweba kanjalo bangizonda abantu bathi ke ngifuqelelwana ukuthi akhulume ngathi angikwazi akhuluma ngakho lakathi esingiyaphika mphathela wena ngoba ngitshela wena iqiniso kuphela ngiyabonga ke Chisa ngohlelo iMunomandla Sibanda sengingapha ngibhala ngihlala ke eDenmark eEurope watch around kuze sibone so esibhedlela yobulawa ngicela ke ingoma laphana ikwani engajabulisa mana ukuthi ke le kopala kwe-jobs combination uthi uyakhumbula ekhaya ufanyana Dube album Isimanga Sendoda Uyakhala umama ekhaya
Ingoma vela kufanya na Dube, very emotional song, touching song. Yakhala khala intombi kababa isililo sangazalanga hawu madoda. Bese ichaleke noMandla Sibanda. So akunoMandla Sibanda siyakunkosana Chuma. Nkosana Chuma ukuthi ke mina bekumnyaka ka 2019. Lapho ke ubhuti wami lo mama manje lo lami kumele ngihambe ngiyesokwa. So kwakuthiwa ngikhaya kumele kusokwe circumcision. Njalo bebelieve because ke umama umXhosa wayebelieve kumele senziwe lezi zinto ukuthi ngiyesiko. Ngangafuni inhliziyo yami ubuhlungu ke. Sahamba lo baba osenza lezi zinto kwayenziwa into yangikhona. Ngahlaliswa egangeni ngigcotshwa ke umlotha lwana ke. Lafika usuku la khona benza umdlalo ngaseMbembezi. Kuthe khona phana ke sesichalo baba wabe ke esisika into le ngezwe ubuhlungu saphuma sothiwa sesingamadoda impela sesisokiwe asoyonkwenkwe ngahlala nginjalo kodwa into enhlupha ke thisa ukuthi ke afterwards 3 months later ngaqasa kubhibhidla senganithiwa umuntu le STI ngihamba ngacheckwa nganoma philisi kuyala kulomkenke lapha okungani kuyavuleka ukhatheka ende ngiyadliwa ngapha esayidini angikwazi kumbe ngawuthathela kumenselwana kuma uthathela kubi into le yanhlupha. I lost competence and at the moment I don't have feelings at all, zero feelings. I'm so angry ngento engenziwa umama robot wami bathi kayisiyo kusokwa lokho enxeni lomkhuhlane omunye into le yangikhathaza ubhalela kunje nje sengisukile ngidinga umsebenzi ngisegoli okwamanje. So yiko kwenzala kimi isihluke ngasenzwa ke umfowethu lo mamami abangifotha ukuthi ngingeni ngiyesokwa laphana into lebuhlungu ke lakathesi. I'm not gonna forgive anyone. Cela ngitshela ingoma enye engajabulisa kakhulu ekhathazayo yakudala ngawutholela ke iKwaito
naseThompezi uyakhala lapho indoda ekusokeni wakuthi kwaphamanzeka kitswale hole Thompezi.
phambili ngoba ngasemuva uyazi nawe lela wena osulapho awuyazi yakhala kamnandi le ngane hawu awusu nje awusu hey Shifa Christmas ifihlile dinku di homo di kuhu di yaparitswe ke mathata Trumpets. Yoshua Ingoma sithi kuyasahole wenza ke uhlelo ngisakhumbula sambabe enye incwadi njalo evela ke ku Josephine kunjani Josephine Mtungwazi kunjani Mtungwazi Josephine Mtungwazi uthi mina ilanga soze ngilikhohlwe bekuwumnyaka ka 2024 lapho kwenzakala isigigaba sesabekayo into enzalayo ukuthi ke ubaba ufebela umama usekhaya angeke ngitsho nezithi ukukhonjiwe ngithi ufebela umama ngoba ngizubuhlungu uma ndlonga umama olungile kakhulu ubaba so sathi ke sikobulawayo ngomnyaka 2024 ubaba ngamkhanda elomunye ke umama endlini lo mama ngithe ngimbona ngithuka intwanga zakuyibone ngezwa ubuhlungu ngadabuka ngithola ukuthi umama lo usisi weboyfriend yami anzake ngiphele ngisele ukuthi ngenze njani lo muntu ke kumele abe ngu-aunt wabantu abami kodwa ke ngapha sengu-stepmother watshela ke ijaha lami ukuthi ke uhlalelani nomuntu ongezwayo yena ngabe uthandana nobabami kodwa ukuthi angizwe so kube lo nzima obukhulu wagcina ubotshiswana sanikana ama-peace order umama uyazigulela ekhaya ule BPM ngenxa kababa so into lenzisa ubuhlungu ngoba at the moment ubaba swabisa umama nalona wayesise boyfriend yami seyangichiya layo abantu laba baloya chisa funa ukutshela manga ngiyabesaba umuntu omdala umlando uthatha advantage umuntu omdala usiyamvezela amathangaza akho agcine ke edlela ubaba yi65 yena lo mama ke ule 46 ngoba umama ke ngizwayo ijaha lami le 40 mina ngile 35 into liyangicaphula kakhulu ngizubuhlungu uhlala endlini yangakithi ke emahachula nobaba nanti ibizo lakhe ngicela ke umqambe imuJosephine Mtungwazi chisa ngizwa ubuhlungu okwamagama ngendlela ubaba aziphatha ngayo umuntu omdala wakhombisa ke usisi weboyfriend yakho madoda zabalaza ngela zabalaza zabalaza BOP Sabalaza, don't see. I'm a
Ingoma vela ku-BOP wamela boskito laphana-ke zabalanza bese shala-ke Joshua Mtungwazi manambhala-ke ugcina-ke namhlanje vela-ke Elliot Gatsheni unjani Elliot Gatsheni u-Elliot Gatsheni uthi-ke bengihlala-ke Phumula North koBulawayo ngikhonjwe-ke eQueenspark koBulawayo njalo lintombi bingiyakomlotshwa engithanda okwamagama salungisa ukuthi singene edrobheni sihlangana lapho ngo-12 December ngo-2000 sahlangana khona phana-ke ukuthi sidleke ezimnandi sikholise sihamba sonke sahlangana wangithanda nomntwana ngichicha umntwana wanje uthi mnayi angafuni ulala endoda ngoba ngisemncane achicha ngathenga yonke into ama-choice asithe biscuits thenga ama-pen cooler ngamthengela konke akuthandayo ngaze ngamthengela lama-polling socks ayethe uyahawukela ko-Essence after umthela kwanganga lo mntwana lokhu ehlezi kunjalo ngomhla ka-22 December angazi kwenzakalani egarajini lelana-ke lale-BP uhamba nge-Falls Road kwaba le ngozi yomgwaqo intombi yami yaphela kwaphana ngingayithintanga ngiyamkhumbula lo nkazana lanamhlanje ubonge angikwazi ngenzeni Mlotshwa ntombi enhle ngomagama ngiyakukhumbula ulala ngokuthula angitholanga the only thing engatholayo was a kiss esihlathini uhlongethisa ngangimthanda kakhulu kodwa ngasenani wahamba kanjalo lo mntwana ngicela ke ngitshela ingoma zikaZola bakithi siyabonga kakhulu ngithanda ukubongela kakhulu-ke ongani mama SNC lapha uPatrick manjini lomkhulu hamba-ke lokungisekelanyana kwakhe lokhu ngizodwa obvious mfana okhona ngale-ke ikaso sekhathazile ingoma-ke evela kuZola album lapha Mbatha ingoma soshosholoza siyayivala kanje.
Let us pray. Jehova ngomelusi wami, angeke uswela lutho. Yangiholela amadleni aluhlaza nasemanzini okuphumula. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Ngizoshosholoza shosholoza. Ngizoshosholoza shosholoza. Ngizoshosholoza shosholoza. No matter what they say.